Amerika na Israel. Kuko urabona Iran na Israel nka intambara yatangiye. Nibwo bwa mbere Amerika yohereje ingabo n'ubwato n'ibikoresho bingana kuri ahari hose ku isi kuva isi yabaho. Ahantu hajemo na buriya bwato bwa Abraham Lincoln USS Aircraft Carrier. Urumva iriya n'ubwato bw'intambara bukomeye cyane bushobora no guhindura intambara isaha n'isaha, buparikaho indege nyinshi, burimo abasirikare benshi, burimo ibikoresho byinshi, amato menshi. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi ni wa mwanya wacu w'amakuru y'ibyegeranyo bitandukanye, ubusesenguzi. Reka duhe umwanya MS asuhuza abadukurikiye dutangira n'ikiganiro. Abadukurikiye mwiriwe neza, Imana ibishimire, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese. Ikiganiro cyacu turahera mu kihe gihugu? Reka duhere ku mugabane wa Amerika cyangwa duhere ubundi duhere umunsi ikintu kirimo kuvuga cyane ni iki? Ni Iran, Israel niyo nkuru ihitinze cyane muri politiki na diplomasi. Yego. Kubera ko ku isi urabona, urebye muri politiki y'isi n'ukuntu ibihugu bibanye ukareba mu burasirazuba bwo hagati, ubona yuko ibintu bitameze neza, ashobora no kuba n'ibintu bikomeye cyane. Hari intambara y'isi ya gatatu ishobora kuhaturuka cyane, kubera yuko urabona ibihugu bihahanganiye ni ibihugu bikomeye mu nzego zose, yaba mu rwego rwa gisirikare, byaba mu bukungu, kandi buri gihugu mu gihugu gishaka gufesingana n'ikindi, cyangwa ibihugu bishaka gufesinga ikindi gihugu biragifesinga, kubera yuko ibyo bihugu nabyo bifite abariye babyo. Turavuga Amerika na Israel. Kuko urabona Iran na Israel nka intambara yatangiye. Nibwo bwa mbere Amerika yohereje ingabo n'ubwato n'ibikoresho bingana kuri ahari hose ku isi kuva isi yabaho. Ahantu hajemo na buriya bwato bwa Abraham Lincoln USS Aircraft Carrier. Urumva iriya n'ubwato bw'intambara bukomeye cyane bushobora no guhindura intambara isaha n'isaha, buparikaho indege nyinshi, burimo abasirikare benshi, burimo ibikoresho byinshi, amato menshi, ibintu byinshi cyane, buba bufite ibintu byinshi. Ariko na Iran nayo ntabwo yoroshye, kuko Iran nayo mu mazi irakomeye, mu bijyanye n'amazi irakomeye no ku butaka. Kuko twageranye imbaraga za Iran na Israel mu kurwana. Yes, kuko Amerika yaje, Israel ishobora kubona imbaraga nyinshi, ariko nanone turebye muri intambara ya Iran na Israel, ntabwo wayirebera mu ntambara zituruka mu mazi cyangwa ku butaka cyane cyane, wayirebera mu kirere. Kuko urebye situation geographique aho igihugu giteretse ku ikarita y'isi nta kindi giteretse, ntabwo byegeranye, ntabwo bihana imipaka ku buryo byahita birwana, byahita bifesingana face to face, sibyo? Ubu urumva icyo gihe hakora intambara yo mu kirere. Iyo ntambara yo mu kirere irashoboka, kimwe nuko no mu mazi ashobora kuvumbukamo abasirikare nyine bakaza barasa bakagenda bagera ku butaka hariho hose, intambara ikaba. Ariko biragaragara ko intambara yatangiye, kuko niba se Iran yafashe ubwato bw'ubutasi bwa bundi bwitwa ni shadows, bwa bundi buza mu meze nk'intuza nyine bwihinduranyije, twaba twigize nk'aho turaba mu gihugu cyadutumye, uburyo twe tuba turi nyine dushobora kuba twiyita nk'abafaransa, wenda turi abanyamerika, bigize nk'igicucucucu. Shadows bigize nyine ni ukwihisha mu gicucu. Yego. Nyine baba bahinduye ntuza amadarapo, baba bahinduye amabara y'iki byo bakoresha. Yego. So ibyo ngibyo byose rero Iran ubwo bwato bubiri yarabufashe, ntibari bubiri, yarabufashe rwose ubwo bwato, ifatiramo n'abantu. Ariko mu mishyikirano bagiranye, Amerika yasabye ko abo bantu batatangazwa amazina ngo batangazwe n'ubwo bwato aho bwaturutse, ariko ibyanga bikonde bugomba kumenyekana. Nta darapo y'igihugu cyari ririho. Niba bwato nta darapo y'igihugu cyo kiriho. Ubu n'ubwato nyine buba buri mu mazi wiyoberanya, utamenya ngo nubo mu kihe gihugu, nubwa ninde wabutumye, nubwahehe.
ku buryo niba ugenzura nyine keretse ubufashe nyine ukabanza ukareba barimo mukavugana ukamenya ibiki burya uhita umenya abaribo. Urumva rero kuba Amerika yasabye yuko mu cyiciro yasabye yuko batatangaza abo bantu muri ayo mato nubwo bwato ngo batangaza ibihugu byabo cyangwa se iki no kuvuga ko Iran nayo ifite imbaraga sibyo kandi ikindi gihugu cyapfa gufata ubwato bwa Amerika imbere zo hanze uko byagenze se. So ubwo rero Iran nayo ni igihugu gikomeye mu kurwana n'ubwo ibihugu birahanganye ariko nubwo Amerika ifasha Israel ariko biragaragara ko Israel n'ubundi uko yagiye ikora kose kuva na kera intambara itangira na mbere yuko intambara y'imiti 12 itangira murabyibuka intambara yabaye ubushize murayibuka ngira ngo simuko 322 umwaka ushize iyo ntambara yarangiye tutamenye ngo ni dutsinze ariko Amerika twari tuzi ko yerukanye kwa president Donald Trump wa Amerika yaravuze ngo nibwo bwa mbere kuva Amerika yabaho ikoze igitero kiza nyine ngo kikaba successful ariko muri iyi minsi Iran irimo irigamba minisitiri w'abanyamahanga wa Iran Abbas Arachi yavuze yuko ibisasu byatewe bibiri muri byo ntago byaturitse byagiye byishinga mu butaka urumva ukuntu ibyo bisasu biba bikomeye nabyo birangiye byishinzemo ntago byageze ku ntibyaturitse bisobanuye iki sobanuye ko Iran igiye kubifata Iran yarabitoye ahubwo ishyano ryawe rigiye kuba bitoye kandi nose no bwa mbere byaba bibaye ay bwa mbere byaba bibaye kuko na inani kabiri Israel yarwanye na Hezbollah muri Liban inani gatanu baratsindwa bagenda basize n'ibikoresho urumva babonyemo misile baragenda barayihindura ba Hezbollah nyine bayohereza muri Iran irayihindura bayikoresha ejo bundi bayirashisha Hezbollah n'abahuti bayirashisha kuko n'abahuti nabonaga bakunda kwikoresha muri Yemen bayirashisha muri Israel bakajya bananirwa kugira gute ku interception byumvikane kuko ihita yongererwa ubushobozi ihise yongererwa ubushobozi nuvuga ngo bafite technology yabo y'abanya Israel n'abanyamerika so none abanya Iran bakayitransforminga mu buryo bwabo bagira ibyo bongeraho n'ibyo bahindura baramodifia nyine bakora modification urumva ubwo rero iyo modification baba bakoze ivamo ikindi gisasu kindi utamye mu bwoko bwacyo kitari gisanzwe urumva ibyo byarabaye n'abarusiya bigeze kwigamba yuko batoraguye Tomahawk bitoragura Tomahawk muri Syria urumva bose muribuka ko Donald Trump nawe yavuze ko abantu babi bahaye mother of all bombs formula yayo ngo umuntu mubi yayihaye abarusiya ngo baragenda nabo baramodifia bakora modification yabo ngo bahita bakora muri Rushinike z'uko n'intwari itingitse se kwisi ikomeye wana barakora ni ya mbere urumva so urumva ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko intambara ishobora gukomera mu buryo tutakekaga abantu bagereranya intambara kwa kundi bagereranya ibinyamakuru bigereranya n'ibigo bishinzwe intambara bigereranya ku isi bikageranya Iran na Israel bigaragara ko Iran biri hasi bagiranyije ngo urebye ku butaka kuri population abaturage ngo batuye aho ngaho muri Iran no muri Israel Iran ku baturage ifite miliyoni nyinshi ikubye 10 abaturage ba Israel urumva ariko Iran mu gisirikare cyaho hemere kujyamo abagabo ariko nabwo urumva ni hahandi nabwo bari benshi uvuga ngo bafite imyitozo ya gisirikare hagati ya Iran na Israel ngo abenshi ni abahehe n'abanya Iran urumva ubwo siko butaka noneho mu mazi nubwo Israel izafashwa na Amerika ariko ibyo byose nta kintu binavuze cyane kuko intambara mu kirere izari mbi cyane Iran baravuga ko Israel ifite nyine ibyo bombe igagira ibyo misile byose bya Amerika n'ibyayo n'indege nyinshi cyane zibarurwa ariko n'indege zikuri technology high technology
ku rwego rwo hejuru yaba nka F-35 Lightning fight jet uyize iyo ni indege ngo itagaragara kuri radari ntigaragara kuko ijyana ikarasa ikagaruka ya Israel ya Amerika ariko nabonye ari ya Israel nayo ifite Amerika gutandukanya ibintu Amerika na Israel ntabwo byoroshye urumva hani igihe ubona ko Israel yempoza Amerika kujya mu bintu byayo Israel ikintu ivuze ntabwo Amerika ishobora kugihakana cyaba kibi yaba Israel mu makosa yaba iri mu kuri ntabwo Amerika yabura kujya gute yabura gutabara none uko Israel ishobora gutabarwa na Amerika nako biba ari nk'itegeko biba ari nk'ihame buriya Irani itewe cyangwa ikaraswaho na Israel kandi ibyo ni ibintu bigomba kuba biraza kuba vuba aha. Minisitiri wa Israel ejo yatangaje yuko Irani igomba kumanika amaboko ngo ikemera ibyo uruhande rwabo rwa Amerika ruyisaba. Yego 90% twakwemeza ko Uburusiya bushobora gutabara Irani haba mu buryo bw'intwaro ndetse no mu bundi buryo bwa gisirikare. So rero ahantu umuntu arebera akanatinya akavuga ko ashobora kuba ari intambara ya gatatu y'isi nuko buri ruhande mu bahanganye turavuga Irani na Israel bose bafite ababafasha bakomeye ariko Israel kagira akarusho kuko uwifasha umunyembaraga ugaragara nkaho ari we niwe munyembaraga ku isi urebye we bajyana hariho hose aho Israel yabiri hose Amerika bari kumwe nimba ngubwira ngo gutandukanya Israel na Amerika ntabwo biba byoroshye kuko Israel igize ikibazo Amerika igomba kubihari na Amerika igize ikibazo Israel yabihari bisobanure ko niyo Israel ishobora yashotora nk'igihugu runaka ikiziza n'ubusa mu bintu mbese bidasobanutse Amerika yaza kuyishyigikira mu mafuti iri gukora. Amerika ntago turayibone hakana ntago cyangwa ngo yihagarare ivuga iti wapi muri mafuti woya ubwo niyo wabyita umwana na papa niyo wabyita wenda iki ntago wamenya buriya abarebera mu bidaro bindi binini hari ukuntu babibona ariko turimo turivugira ku ntambara Israel na Iran kuko yatangiye. Yego ku ruhande rwa Iran rero support izava hehe? So ku ruhande ku ntambara imeze ku ruhande rwa Iran nubwo bagiranya mu abahanga mu by'intambara ku isi bagereranya bakavuga yuko Israel iri hejuru barebeye mu kirere gusa buriya no mu kirere wareba indege za Israel yes zirakomeza ni high technology n'amamisire n'iki ariko se misile Iran ifite ubushobozi bwo kwikorera misile 5,000 ku mwaka buri mwaka kuba yabasha gukora misile 5,000 sibyo uzi ko Iran imaze igikora za misile nyinshi ifite ibyo bita missile cities kwize kubona amafoto n'amavideo Iran icyo gihe muri missile city imwe twarebyemo ku mavideo no ku mafoto nyine urumva Iran amadarapo Israel na Amerika ari hasi niyo ari kuri tapi niyo banyuragaho imodoka zinyuraho urumva twabonyemo misile zikomeye zinasobanura n'ibintu byinshi ngo kiyamu ngo kadire utamenya nyutanazi utazi nyine ukabona ari ibintu bishyashya byinshi urumva so ubwo ngo Israel zandege zayo rizaza zirase muri Iran ariko se Israel nayo izahora buri munsi ikuramo misile za Iran cyane ariko kibazo Iran ntabwo misile ziba zikomeye pe zibate busharire ariko Iran ifite technology zikomeye za Shahed cyane nka Shahed 32 ikorite ni Shahed ishobora kuneka ni indege ishobora ni drone ishobora kuneka ikanarasa ndetse hakaba ari muri za kamikaze zijya ku gikorwa ntizigaruke igenda ipema kuri target nayo ihwaniramo ni kimisire ihetse kagenda gakubitayo nayo ihwanirayo so ubwo rero ifite nyinshi cyane ikora nyinshi ku buryo bukomeye cyane kuko yahaye n'Uburusiya bufasha mbega n'inshuti zayo ifite nyinshi ku buryo n'inshuti zayo zihaho kandi kuri izo technology za drone Iran iri hejuru none bakubitaho n'abariye bayo ari yo Russia bakubitaho na China urumva kandi ubwo nituvuga ibyo bihugu nuvuga no ku mamisire no kubikintu bibagirwa ko Korea ya ruguru nayo ubwo ntago nibwo itarimo kuvugwa ariko ntugire ngo kuko Kim Jong Un yaravuze ati mu bantu nemera uriya musaza wo muri Iran umuyobozi w'ikigo yavuga umuyobozi w'ikenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei urumva
ku buryo yabashije guhangana kugeza n'ubu ngubu guhera muri 1979 kugeza n'ubu ngubu bagihanganye. So ubwo rero navuga ko azamufasha ibintu byose ashoboye. Muri ngombwa bazarasa no muri Amerika. Ariko urumva icyo gihe intambara ntiyabibaye y'isi se. Urumva intambara idatutuma kuba y'isi. So ubwo rero za drone ubwo Israel bizayagisaba guhora irasa drone buri munsi n'amamisiri ibihanura mu kirere izabishobora se. Kandi twamaze kubona muri intambara y'iminsi 12 ishize yuko Israel yo ubwayo itabasha guhagarika misiri za Iran. Rwose byaragaragara ko yiza kubasha kuzihagarika yararashe muri Iran ikahagira umuyonga nko kubishaka nko bikoze muri Gaza. So kuba intambara yararangiye nyine nuko Iran yabashije kurasa nayo. Ibyo yavuze yarabikoze. Ntuzi ko yajyaga ivuga ngo ni promise 1 promise 2 bitero byayo. Urumva byo kwishyura yo ikunda kwishyura ntabwo ikunda gutera. So Uburusiya rero bwahaye Iran ubwirinzi bike bitwa S-400 ni new version. Nuvuga ngo ni bushyashya buvuguruye muri make. Technology n'ikoranabuhanga rirenze. S-400 nshyashya nkuko nyine Iran yahaye Shahed kabiri drone Uburusiya hanyuma Uburusiya bukayikoresha no bukiyikoresha ariko bukabwa bwarakozemo geranium. Urumva cyangwa gerani uko babivuga muri gerani uko byatewe no kusoma cyangwa urumwe uvuga. So irazihindura zivamo drone zikomeye muri technology zirenze zinetsi zataka yihisha ubwirinzi bw'ikirere yihisha amaradari yihisha ibiki. Urumva so ikagira bwayihaye S-500 bayihaye n'ubundi bwirinzi n'Ubushinwa bwayihaye n'ubundi bwirinzi n'ibitwaro byinshi. Banga Uburusiya n'Ubushinwa nibyo bintu biha Iran support nyinshi ku bikoresho. Ariko bibaye ku ntambara yo ku butaka no kugira ngo basakirane ku maso ku yandi ntago bo Abarusiya n'Abashinwa bapfa kuza sinzi ko baza. Ariko Amerika yo buri munsi iri kumwe na Israel aho niho bitandukaniye. Ariko kwiringira ngo ibyegeranyo n'iki abantu Iran nayo ivuga yuko ifite ubushobozi bwo gusiba Israel ku ikarita y'isi. Ni ibintu babikomeye. Ubwo rero sasa birwanye buri gihugu cyagira ikibazo cyahita gitabarwa n'inshuti zacyo mu karere. Iran ntabwo yumvikana n'ibihugu bituranye. Ari Iraq ntibyumvikana. Urumva hagati ya Israel harimo Iraq, harimo Cisjordania, harimo Libani, harimo Syria, harimo Yemen, harimo ibihugu bingahe. Ibyo mvuze nibyo birimo. Ibyo byose birimo hagati aho ngaho. Ntabwo byumvikana na Iran. Ariko nabyo byatangaje yuko bidashaka bitazafasha Amerika na Israel kurasa kuri Iran. Ariko mu ntambara ishize iminsi 12 uko byagaragaye muri ibyo bihugu harimo ubwirinzi bwagiye buhanura misezi zimwe na zimwe cyangwa bukabangamira striking ya Iran kuko Iran yarasaga. Israel rero ikomeje kuvuga ko Amerika nitayifasha cyangwa nitaza ngo barase kuri Iran iyo ubwayo irabyikorera. Igitutu bariho nyine nibyo bisasu nakubwiye byafashwe byakubiswe muri zo nganda zikubushize bari bagiye gutera. Amerika y'imbere yavugaga ko igitero cyo cyagenze neza kubera yuko yari yeteye ku nganda za kirimbuzi za Iran zikora ibyo bapfaga ngo basenye ubushobozi kirimbuzi. Iran ivuga ati twebwe Iranium tuyitunganya ku kigero cya 60 kujana naho bigeze ariko tuyikoresha mu bikorwa by'amajyambere. Ibihugu bindi biravuga biti urwo rwego no rwego rwo hejuru. Umva byatangiye kwikanga ko n'igisasu cya kirimbuzi cyavamo. Urumva so niyo mpamvu baje kurasa kuri zo nganda za kirimbuzi za Iran kuri Fordo Natanz na Isfahan. Barashinga n'abantu benshi barapfuye muri iriya ntambara baba generali ba Iran benshi cyane n'aba Hezbollah barapfuye n'aba Hamas. So uko bigaragara intambara iramutse ibaye nta wamenye icyaba ariko iyo ntago cyaba ari cyiza uko byamera kose kuri buri ruhande. Buriya ibintu byana kunganya imbaraga iyo birwanye niko kundi ibintu mushaka kurwana munganya imbaraga wenda ukamwica ariko nayo hashira nk'iminota 3 cyangwa se umunsi umwe nawe ugapfa bitewe n'imvune wakuyemo n'akazi wakozemo karenze.
n'ibyo bahuriyemo nabyo. So Irani na Israel no gusenga Imana idufashe ya ntambara rwose bazumvikane ntibazarwane, abantu bazajya bajya kubihuza kuruta ibyabatanya. Ni ibihangange navuga ko ibihangange bizaba bihuye, imbaraga z'isi zirimo kugongana. Yego, harimo ikintu kivuga ngo hari ukuntu igihugu Amerika niyo yayobora isi yonyine ikavuga ibihugu bikumva. Harimo ikintu rero kivuga ngo ibihugu byamaze kuzamuka ku buryo bivuga biti twebwe ntago Amerika uzaje utubwira ko ushaka natwe twarwana. Urumva rero harimo kuzamuka puissance y'isi ntago ikiri imwe. Muri make mazamuka indi nouvelle ordre mondiale niko nabivuga, bizatitiza isi. Indi nouvelle ordre mondiale irimo iravuka babyanga babyemera. Uwo ari wese ukurikirana akanatekereza ku bintu akanasesengura akajya gute, harimo harabaza indi nouvelle ordre mondiale. Iyo kandi nouvelle ordre mondiale imbaraga z'isi zigomba gukubitana cyane cyane mu gisirikare, mu bukungu, muri politiki na diplomasi, ariko ntago ibintu byoroshye pe naka na gato, kuko ni ibintu bitoroshye na gake. So tukaba dushimira abakunzi bacu rero yuko ubwo naho dusoreje tuvuze muri make, twavuge kuri updates mujye muzi namwe mukora ubushakashatsi, ariko tuzatubaha amakuru ya buri gihe kandi agezweho. Gusa hagati ya Irani na Israel na Amerika n'abariye babo hazacu wambaye no gusenga Imana ibarinde kandi Imana iduha amahoro ku isi.